Ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka Meghalaya Pradesh Youth Congress kelapan krep ban pha da kajing ujosh ke Election Commission of India. Halo kajing yok kurup jong ki pulit jong ka jela Arunachal Pradesh ya ka pisa ka bakot shiklor tingka. Na kowe ka kali ka babut na din ka kenhon jong menteri rang ba ka jela Meghalaya ukon ra sangma. Kat ba udang temu ban lech kanubari ka bahap hapo ka Longding District Arunachal Pradesh na ka benta kajing alap election. Usam laban piralang basayang mat ubri Vice President jongka Meghalaya Pradesh Youth Congress hagajing keran bekila pathai kubor labu jing keliru bakumno uncu tap et miau no ya kani ka jingja namar bakani ka pisa ka belayo kurup na ka kali ka badai jongka we ka company ka basna ya ka ying dar bar thau an mathemai hamau yang bat ka PA sang ma stadium hatura Orang jing bam tu kedua jing corruption kadi kini ki kantor TV kejela jing minta ka jenjar pun pilihan Nomor 2 ke सरकार ही जो के NPP mentan kabun kam haban terus pak beriu BJP rung istem bak terus pak iwe arngun beli ke jela jong imtala bun skinong tu sentiu rum e kiri mentang menen kemit apa nong se satu kebaik for sustain system kimi kinong tu kimi nong lute nomor kundan bak pet yakini kena jong kiya chunu labun kam hagajing pinbet pinbiang iwe arngun nat kadau kimi kumne kadi kajing la ranya kastin jongi panlab ba UCM jong kastin udon bobut den yawu barak sa shiklor haba ka isai klaong sanpo hajar na bunra unik uyo bor nang no uslor kumno barak sa shiklor barak ha jaka siwi jelapan ya kata ka shiklor tingka ni diga ni smo thu iru we kani pisahi kan di kampur election ki obak mono burung hapo BJP lalong baru hapo washing machine larung hapo washing machine lakhu idon bomdan hapo ka BJP pan kajing syak jenjan kajing syak toket kajing syak harassment ka orang sebab palang tikum kini ki bami minen kasngi inget skam bala dangi budin tikna tangno pat ba aru ikenek kidot kajing syak kan ni badakilian kat balan ru ni sutu ba haini benta te bakan tok supaya ba sa sistem ka long ko te kumpiang pimentan kaya ham yang pecing ilong jadi habor oi India ka along kumne mentan te hajela jong iru mentan nomor ki NPP ko obor na BJP ru kan nut man le kan flex ki masul jongka tapi iksa bakam salia lada kala khang la mana hi bumsha bara pisaka sam hoja tiknu ban ra parat khataru ban pi bakim salia kim tieng demokrasi India la afir ka sistem India ka afir man ki institution India ku mengi mata dara kami enak ni dara ni tap imyau na kani jingja bo menen po Arunachal ke India kum kari ni stuhi baka nang crumble la nang hap bagi ki foundation jongi la nang bangkrut let's just connect the dots ma CM ya Ahmad kon boy CM kadian ke kali kalan skui kali bi obat sa sikrot jan khat kali ru kadi ba jongki buriu ki bejan ha kali sarkar me dhya ka jongi kata beri di try jong kaliru di Harshvardhan Singh beri Rai Construction Executive Director berkenong punya sat khoi bangim dei pisa jongi kali pisa jongi kumno kan jaring khat insiden kan long hadukat no ba uni beri ba phi itu phi ai kam on kapor kam jong belum torti sudah ki pakai jingdu nong kasti jongi la ia jing klem dong dum kajing tri torti ka pi sama stadium kumno klap bandes ko ni beri kumno pai jaring khat bu dalam haju kasngi haju jaka par kapisar alap hak por election tiba pin ong ba mdei te asmolong samberkhi gan along yu nomor ba khna adu trai do connect ni berkhon untip hi kandon hi kale tekla de kapor jong pi authorities within pe election bikin connect bhai ki dots kan ti bungi pai ba tingi la itu sai kata kilan ka polen ru ila la ban at 2+2 kalau no ani 1+1 kalau no hak bangi lap bangi i menen lamba news ki bapa ri khabar bangi i tolong ka ba pendum ya gabi ni ke bai nama ba ka kumba ni media ba lalap no ya yokem ma
ya kali ke buat yo Chief Minister jungi kata haru ka ba yo eta bisa ka along hadu siklur tam te kalau ke ka ba pensadum ni kata bisa kumno on yo syate tar syaka we ga snom ma sui kali lemba kali ke buat pa UCM jungi dia kantang ta kali ru ba yo kan syate kare kali jong Hashwadan Singh Rai Executive Director ru jong ka Badi Rai Construction Private Limited từ đây ru wei u blok pentrai mai kan ma ko jing khalam no yang kedum assembly jungi ni kalian ni de mu hi pentrai ka tu ka kam u de ru mu pentrai ka ni ka PS Sama Stadium pi tang gitu ki kam pentrai ru ka don ka jing ko sudah kabala ong no bam sap bam tu kalau kajing duksan kajing dunong jong kari jungi kepisah jungi upat ba kepisah jong upat ba tapi mentang kepisah ke pokoi syata syama jal atau kamne kepisah jungi kare kepisah pelatu nengi kitu ada bagi snatu kini kita ha kibam klub nantu kendiat ndai kira ini pisah bani you pembahas election Syah Arunachal Pradesh kebayu okem mereka di hapo ke district Luding district Arunachal Pradesh. Tapi kalau ya ni pai ba ini masuk tu kata hi kam bakne government menta kale kumnu kaya yakno hukum. Hato kadi syata government ke ba tip na menta jungi pai ba tip na menta ta state jungi ni ngilap kereta ngajing bam tu sudah ya bisa jungi kamtam nong pi ngi kibduk hane bubun ba siklur tam ta bi obat sok bami obat sok bayar sok shwe bon mau na tang macam to yo di sok shwe kiwe du setiat ke bakira thau kilat re bo ong ke ke ba tu hi ublei ru teng ong asian pelai ke walai sian te pio la saja te pio la saja komentar pisabat pisalap ya kata jing bam tu eta pisah atau ngkwa na kani ke sarkar NPP Kare pensyai kata pisah balai layo kem syata taruh kali kare buat nadian yang kali yang CM kata amde bakran mengi ka kubuar kala batai menen baru ngilai ngimde bonong kita kiba biet ne kiba mtip enrei paru aksi ri pabuan ngano ri pesta kiba syai kiba semku ilo Tiga don sok kowe bonong kadehi ngewe ari pajba nani sekman udah masuk tua syai bakumnu bakini kini government oh hilang menta nembau ka jetri kamlang bagi BJP ngong kita ya kata galai ke pembahas lang jetri lang naru ningkong kita ikra hiru menta kelapan pau pajba 9 hiru menta tia ko pajba sung tua syai nama kini government napuk kabam lut ye berwa badai menta jong kari jungi ban kieu kari jungi ra mendai ra ka pen kieu tangan ta kepala la dia syulet tu le siliang le thok bai ko maki ong ning kong ru ki ong ngi thok ngi pen biet te ki biet ngi pen biet si biet kare kata he menta kale ahi kata paso ba kendit no na sya pen biet syu kam tam ka ni ke election mon menta kale kepada ke MP election kamde mungkin ong ka kamde kita election MDC na MLA na kare election syate Sing kemia, keban rai, kawasan syaf, kiri berokoi.